laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahil Karimir Rahim. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yawmiddin wa sallama tasliman katsira. Ibadallah, ittaqullaha ta'ala وحافظوا على أخوة الدين والوطن لأسباب ليست لها صلة بالانتخابات الرئاسية والديمقراطية، فإنها أتت إلينا ونحن إخوة متحابون متعاونون، والملك بيده سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء. قال تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. ومعنى ذلك أنه لا يؤتى بالعنف، فإن العنف محرم في كل شيء، والرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، وإن الله لا يؤتي على الرفق ما لا يؤتي على العنف. عباد الله، اتقوا الله واعلموا أن من العنف الاعتداء على النفس البريئة، فإنه لا يحل دم مسلم إلا أن يقتل مسلما عمدا، أو يعمل الفاحشة بعد الإحسان، أو يرتد عن دينه. أما غير ذلك فهو محرم. وإن المنكرات التي يعاقب الله عليها أشد العذاب تقريب الممتلكات العامة والخاصة من أموال ومساكن وسيارات عمومية أو خاصة. قال صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وقال جل جلاله: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو يقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ألا وإن الاعتداء على أموال الناس والحكومة من الإفساد في الأرض، فاتقوا الله واسألوه العافية. نهار يتي الله سبحانه وتعالى أترد يتقول دندانغال يتورن كانكو هيراني كانكو سيفتورو muññagol nennana giyaɗo muɗum bonnowo ɗum toña ɗum mo tagi o nemini o wurni o waɗani ɗum kala ko tawata no handi e muɗum kon on yilto toñam Allah subhanahu wa ta'ala nennana o tigi nangitirtama ɗum ha nder ɗum woɓɓe goo tuuba Allah yafanomo wawati o bonnama e yettimo kanko Allah o sifitorɗo o siforɗo yirmede on no wiyete gomɗinɓe ɓen tunka darngal. miɗo seedo reweteɗo o ala e goonga nafa rewɗo lorra mo rewali si wona Allah ɗum kafidi alanamo. miɗo seedo wondema kohojo meɗen Muhammad sallallahu alayhi wa sallam o ko o jiyaɗo Allah, rewowo Allah mo rewetake, mo Allah rewirte sariya mo o sar'ini on kanko nelaɗo meɗen Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. nelaɗo meɗen Muhammad ko jiyaɗo Allah, rewowo Allah, yottinɗo e morde ka Allah, tawa hay gooto hana rewirgol Allah si wona ko kanko Muhammad o darɗinani en kon. miɗo seedo wondema kojo ko jiyaɗo Allah ko woniraɗo makko, yo Allah won juule makko hisnamo kanko e sahaba e makko e ɓewgore makko e kala ɓewtirɓe ɓaawa maɓɓe no moƴƴiri ha ñande darngal ngal dari. kono jiyagal en serata hiɗen wasodira wulugol Allah subhanahu wa ta'ala. ko ɓooyɗe wiigol yo en mulu Allah, hiɗen haton jini e wi'ugol yo en mulu Allah kadi. ko ɓooyuɗe mulugol Allah, hiɗen haton jini e wulugol Allah subhanahu wa ta'ala. wulugol meɗen Allah ko nema wonande meɗen, ko ɓutti wonande meɗen, ko wawata moƴƴinande en gurdam meɗen ɗan fof ko ɓurol Allah subhanahu wa ta'ala ngol. ko ɗum ɗon wawata hejjindinde en tawa mo kala no wuuri ka hoore leydi ɗo yeru ko Allah subhanahu wa ta'ala hokkorimo kon immorde e doole heɓi e jawdi heɓi e laamu, tawa imo hejjidi e hedditiɗen. si tawi kulol Allah ngol ittama e jama on, ko nemaji woodi hakkunde jama on wo, ko jama on eti wo ko eti futtikin heɓotako. idan iɗen wasodira wulen Allah subhanahu wa ta'ala
nokku wo ka neɗɗo on fewndi place mo o fewndode muɗum wo yo hulu Allah subhanahu wa ta'ala wota hulu gooto wota hulu ɓe laamiɗa wota hulu laamiɓe ma wota hulu ɓe laamuduɗa wota hulu porto lammiɓe ma wota hulu gooto hulu Allah subhanahu wa ta'ala si woni a huli Allah tun a waɗay fiiji feewɗi hayti ko e ɓaawo ma jama on yiyay tawa ɗum ɗo hino feewi jara hiɗa manta mi waɗi hunde kaari ko ɗum ɗo e ɗum ɗo mi waɗi hulu Allah subhanahu wa ta'ala waɗa golle ɗe halfinaɗa ɗen tawa ko kulol Allah waɗiɗaɗe si woni a waɗi ɗum ɗon inchallah an on golle maɗen ɗe moƴƴey kono kala golla ko ngal waɗira wo ko ñeeñal sorna e muɗum wo ko ƴoyre sorna e muɗum wo si kulol Allah ala ton ngal ɗon gollal wawata moƴƴingol wawata ɓuccingol ko ɗum waɗi hiɗen wasodira wulen Allah subhanahu wa ta'ala enen ka wonɗen ko en laamaɓe wulen Allah wonɓe ko laamiɓen ko wuƴeɓe hulu Allah subhanahu wa ta'ala ka laamiɗen ton enen kadi ɓay mo kalno laami mo kala ewte nokki ɗum sa'i mum ɗum tawata kan kadi mo laamiɗo kala si on ɗo wiyete mo kala e meɗen yo hulu Allah subhanahu wa ta'ala anditen ko en landitoyteɓe e ɗi piiji fof kala ko wonten e halfinede ɗo kon foti ko jama on fof halfinen ma ko gooto halfinien ma ko hunde nde Allah ɗum halfinen yimɓe ono ka ɓewngure ɗum ɗo fof ko en landitoyteɓe yeeso Allah subhanahu wa ta'ala aɗa ɓe wasi o hule Allah rentoɗon hiwon ngal o siɗɗankaaku ngun ka diina e siɗɗankaaku ngun ka leydi ɓe jibindinaɗa ɓen ɓe tawfinuɗa tawɗa ko onon kafi leydi ma ɓe tawɗa ko onon kafi diina hulu Allah subhanahu wa ta'ala rentuɗa hiwa ɗan enɗan ɗan Allah waɗi hakkude moɗon ɗon ɗen enɗan ɗan tawata ɗan jogodira e fus a jogodira e hunde e ko wiyete on no wiyete élection ji e démocratie ɗum ɗo fof démocratie ar tawi an e omo wonduɗa ɗore ko on siɓɓe imma ko on siɓɓe ka enɗam ma ko on siɓɓe ka diina ma ko on siɓɓe ka jooɗodal kono ɗo démocratie tawɗon on fof koye ndi leydi ɗo jeeɗon hule Allah subhanahu wa ta'ala hara on bonnaali ɗum ɗon fii démocratie no ari hara on bonnaali ɗum ɗon fii élection no arde yo neɗɗo on hulu Allah yo anndu Allah subhanahu wa ta'ala yiɗa yo enɗan ɗan o waɗi ɗan kanko e ɗan ɗon bonne islam on wiyete démocratie artawi ko en siɓɓe koye yiɗindirɓe wonɓe wallidirgol hara noon Allah subhanahu wa ta'ala humpitiren wondema ko wiyete kon laamu fof ngu janti ngu fanti ngu nafi ngu lorri ngu hitti ngu ronki hittugol koye juuɗe makko kanko Allah subhanahu wa ta'ala ngoni a wawata hendorgol laamu façon no rewruɗa wooti wona tawa Allah subhanahu wa ta'ala no windanma ɗum mum si tawi Allah windanama sa rewi laawi rewete ɗin fof si tawi ko ka jamfagol siko ka fiirugol siko ka numɗugol siko ka feewugol ko moƴƴirɗa wo no moƴƴirɗa ma no bonirɗa wo no bonirɗa si tawi Allah windanalima laamu fii laamu ngun a wawata hendagol ngu si tawi noon kadi Allah no windanma laawol ngol rewɗa wo ko honno wiyete ko jama o si wo an on ko beeɓa si woni noon a heɓi anndu ko Allah subhanahu wa ta'ala jonnuma ngol laamu non ko ɗum o wiyen ka aya makko ɗo o wi'u wayo Allah jeyɗo laamuji laamu ngun hiɗa okka laamu ngun kala mo faalaɗa hiɗa jatta laamu ngun e juuɗe kala mo faalaɗa hiɗa tettina mo faalaɗa hiɗa hoyna mo faalaɗa kala moƴƴereji ɗin fof koye juuɗe ma woni an a laamuwone nde tawata si wona hiɗa hattane nde kala ko tawata kon hino wooda haray an Allah subhanahu wa ta'ala ene hattane ɗum ɗon ala ko ronkini Allah ko Allah faala wo o waɗay ɗum ɗon fiiji noon hino waɗani tawata Allah yiɗaɗin noon kono naaɓay o faala kadi wona si o faalano kadi wona ɗi wawatano wonde si o faalano sakka golɗi o sakkotono ara ɗum arde wawaɗo wolugol kono ɓay o accitimo kala e waɗi ko faala kon jama on mo kala waɗay ko faala kon ka woɓɓe goo ko watta kon hino welamo woɓɓe goo ko watta kon welatamo ko ɗum waɗi haray ino toon ko wiyete kon irada kawniya ino ɗon irada shar'iyya ɓe jama on tendira ɗum noon ko waɗinayo goɗɗo wiu kala ko waɗi kon min ko Allah muuyi ko Allah muuyi kono noon himo accanma an kadi suɓagol koye nder ko suɓiɗa kon boneeji goo waɗata ma moƴƴereeji goo waɗa boneeji Allah yoɓeɗin noon waɗa moƴƴereeji Allah yoɓeɗin noon kadi faynimo jonnuma liberté suɓagol kanko Allah subhanahu wa ta'ala ɗum ɗo hino holla wonde bako wiyete laamu kon heɓorta ko doole heɓorta ko gere heɓorta ko ñangugol ma añidirgol laamu hina ɗum ɗo heɓorta ko waɗi Allah subhanahu wa ta'ala humpiten kanko jonnata laamu ngun
kanko noon ka makko imo haɗi yo gere yo añidire imo haɗi yo wartidire imo waɗi yo konnodire imo haɗi yo konnodire ɗiɗo ko imo haɗi eɗan ɓay ko kanko jonnata ina ko o haɗi kon jonnata laamu mum ko kanko woni jonnowo ta rewi ka o haɗi toon fiya hendo foti hendiɗa ma a hendaki ya andu hara a heeɓi ka lorrotoɗa ɓe Allah subhanahu wa taala damde ɗum noon ande noon haray ka islam Allah subhanahu wa taala islam meɗen no harmini ƴiiƴan goɗɗo julɗo nde hibbete dagotaako nde ƴiiƴan julɗo hibbete si wona tawa o waɗu piiji tan imma o tewi pat o wari julɗo on tanga o warire sabu ɗum ɗon ɓay o wari honɗo wiyete neɗɗo julɗo o tewike pat o warimo ma ɗum o golla gollal ngal tawata sariya on hino noddi mo waɗi ngal ɗon gollal yo onno wiyete yo ware masalan o tigi yaltika diina muɗum hande ko julɗo o yalta kal islam on tanga islam o wiya ware on ɓay o naati o yalti warirtake wi o tigi naati ɗasuɓendina kono si woni ha a naati yaltugol ngol wawata wonde har si wona islamu on newda yo neɗɗo on ware yo ƴiƴa makko ɗan hibde amma ko hina ɗiɗo piiji ma neɗɗo on tawɗo ko resuɗo ma resaɗo o waɗi dina on sanga dari on newna yo oɗo ware sabu ɗum ɗole ma mo oni lorruɗo lorta hattuka ket ka tawata ɗum ɗo sariya on ko landi koye oɗo yo ware yo itte hakkude jama on lornama ko kam no fote wargol wonkiji ɗi amma ko hina ɗum ɗo islam on newnayo goɗɗo tewo pat wara immo muɗum fii hunde entere on kon tawata ala nawano seeɗo ɗen hande ka leydi meɗen ɗoɗe ayyey neɗɗo hino tewo pat wara siɗɗo muɗum maɗum o kañum tigi warata kono yaha négocié e goɗɗo goo yo waru fii on hino mettinani ɗum ma fii on hino heɓi ko kañum ka anga faalaka yo heɓu ɗum kanko an ara ko an heɓayno yaha wara on ɗon sabu o heɓi on nema ɗon o heɓi nde moƴƴe ɗon waranu ma immina ko waramo ɗum ɗo fof ya andu haray a waɗi ko ayal alda islami muɗum Allah subhanahu wa ta'ala weltanaki ma ɗum ɗon Allah jaɓanama ɗum ɗon o landitoytoma ñande danga ko on ɗum waranɗa o mo warta o daroto yeeso ma o wiya Allah lannilan o ko honɗum moytini wonkiyankin ko honɗum moytinno wonkiyankin ka adnatore yo yewti ɗum noon a jaaboyto ɗum ɗon ko marɗa doole ka aduna ɗo wo si woni ha a hewto yeeso Allah hande kadi ko a fus ala doole seede muɗum noon daare ɓurɗo marde doole on ka hoore leydi ɗo si ngorre nangimo essere woni ko gaynata ɓuri ɗanagol ngol hare o perdi équilibre si woni o heɓi nawnaare hare o gayni o woni faible si woni mayde nden ari o wawata dartagol mayde nden idan ko neɗɗo on dolni wo ko o dolni yo huɗo Allah subhanahu wa ta'ala yo andu o daroyta yeeso Allah landomo ko hooliɗa o andu ko hooliɗa ko naa ko luttata ko tawita hina waawi jama on fof hande hino waawi hay ka adna ɗo ñande goo tawa e alaa ɗo waawɗa ɓen ɗon fof ɓe waawɗa ɗon fof hande ɓe fof ɓe waawma ma o woɓɓe ɓurɓe ɗurigol ɓen hande no waawma ɓay noon ɗa anndi fof ko okkaɗa ɗoɗe hina ko luttata huɗo Allah subhanahu wa ta'ala rentoɗa e waɗugol ko tawata kon Allah nanɗitiroyte ñande darngal ɗo woni ɓe jeeya e ɗum wargol wonki e bonnugol jawle foti jawle ɗe arti jama o leydi ndin fof kafi ma jawle ɗe yogaaɓe jeyi wono otoje personnel je ma boutique ji tewagol pat daro haa ɗum ɗo bonne ma kañum tigi bonna yo anndu ko responsabilité muɗum molnaɗo engagé yeeso Allah subhanahu wa ta'ala si tawi bone on waɗi tawi hiɗa waawuno haɗugol mo hara o waɗaali an a manki fude a haɗaali mo haa on bone ɗon waɗi ya anndu haray Allah subhanahu wa ta'ala lamtoytoma ko honɗum waɗanɗa on bone on si ko an citoyen jo dari bonni jawdi siɗɗo maɗum ma jawdi ndi tawata ko wiyete ko laamu mum jeyi kono si wiyama ko laamu mum jeyi ko jama on ko jeyi ina fi ɓay wiyama ko laamu mum jeyi ande kadi laamiɗo o kanko o jeyi fof na kanko jeyi ko jama on ko jeyi si tawi noon an citoyen jo a tewike pat a bonni ɗum ɗo Allah subhanahu wa ta'ala landoytoma si tawi an laamiɗo a jooɗike haa ɗum ɗo bonnama a waɗaali ko haɗata ɗum ɗon bonne Allah subhanahu wa ta'ala landoytoma ko ɗum waɗi si tawi laamiɓen no halfina défense et sécurité leydi ndin enen katten halfina ɗoftagol ɗe laamiɓe kono si tawi enen en ɗo laamaɓen ɗoftaaki laamiɓen kifaali sécurité et défense leydi ndin ko bonnaka leydi ɗo wo enen fof e ndarata yeeso Allah subhanahu wa ta'ala Allah o landito en mo kala meɗen ƴetta responsabilité muɗum
ko ɗum waɗi tawi hiɗa mari konngol rento e konnguli ɗi wolata ɗi wota wowru konngol adda e ngol yo bone waɗu foti noon ngol konngol ngol jogiɗa ko ɓayi ko hiɗa laami ma ɓay hiɗa jonnaaka yewtete ma ko ɓay hiɗa hoola ma no woniri woodi tawi hiɗa wowlude watta hiɗa e ko wolta kon sa wowni konngol ngol woni sabu goɗɗum ngo bonnaama haray ya an miɗa jogii faabo responsabilité e kon ko bonnaaɗon Allah subhanahu wa taala ina o tooñowo wonɗo sabu on e waɗɗo on Allah landitoyto ɓe fof o darnere fof o landito mo kala yoɓa ko muɗum kon yoɓoygol ngol ɗon kala hara to ina ƴettugol jawdi ko marɗa jawdi o ko amende mayɗa hande kadi anga jeey affaire jawdi o waynandi e siwna goɗɗo waɗan ma sadaka ɓawoga e ma sadaka monnoɗa ka yeeso ton ko baraji maɗi ma ɗum bakkatumo bonnuɗa on rondotoɗa Allah subhanahu wa taala waɗo yimɓe wuloɓe mo rento e toñidirgol hakkude meɗen nelaɗo meɗen Muhammad sallllahu alayhi wa sallam ɓe darino ke arafa ɓe kutubi ɓe maaki ande ƴiiƴan moɗon ɗan ƴiiƴe mon ɗen e jawle mon ɗen e dambe moɗon ɗen ɗum mi woni harmuɗum e dow moɗon wono ngal ñallal ɗo harmiri e dow moɗon wono o nokku ɗo harmiri wono o diineji ɗo harmiri ɗen andi ñande arafa ko ñalande ɗon wiyete hurumne ko leydi hurumne ko lewru hurumne joni noon ɗum ɗo ko e harmugol ngol no harmiri ɗon noon jaggitugol e ɗum ɗo ko wan noon kadi harmiri jaggitugol e hoore wonkiji ɗin ko wan noon harmiri jaggitugol e hoore jawle ɗen ko wan noon harmiri jaggitugol e hoore dambe ɗen wota wonu ño'owo yimɓe ɗen ma aybinowo yimɓe ɓen e hoore piiji ɗi ala nafoore ɗi alana wonana tawa ko ya bonnu tum valeur siɗɗo ma ande bonnugol valeur siɗɗo muɗum ino jeeya e piiji ɗi Allah subhanahu wa taala harmini ɗin ayiya goɗɗo no moƴƴintini ɗo no woni haa ɗo vraiment ɗo himo ko normal fof no kontidirimo ɗoɗe an sortuɗa toɗe yaltina ellahu makko gootum ka ɗum wona sabu o iwa e hakkille jama o fof o jaata hande kadi o wonta pus yeeso jama o ya anndu a waɗi hunde harmude Allah subhanahu wa taala no waɗi si goɗɗo bonni yo o nodde o waaje yo raawi rewete ɗin fum har no moƴƴiri o waaje ɗin rewe haa o andine o bonni o yirte e bonnere makko nen kono jewagol pat ño'a siɗɗo muɗum yaltina ayriɓeji makko fii yo o jaasu ɓay hade o fuɗɗike teddugol ma ɓay o teddi ya anndude a waɗi ɗum ɗon hara e waɗi hunde harmude Allah subhanahu wa taala o weyi joddi ɗen har haɓoɓe Allah ɓe wonaka leydi mi ɓe bonna joddi maɓɓe koyeɓe ware ma juuɗe maɓɓe ɗen taƴe ma koyɗe maɓɓe ɗen hara no luuɗodirde ma ɓe raɗe ɓe itte ka leydi dow ko ɗum woni joddi maɓɓe ni ɗum ɗo ko hara kadi no woodani ɓe koyeran ko adna ɗo hiɗo woodani ka ɗoɗeɓe ka lahara lette muutuɗe ɗum ɗo waɗi neɗɗo on yo o rento no jeeya e noon e bonnugol ngol jaggitugol e hoore wonki siɗɗo maɗa ma jawdi makko ni tewagol pat neɗɗo tawɗo oɗo ala fus ina wonɗo e debriyanda hoore muɗum haa heɓa ka wuura kanko e ɓewgore makko an ara suwatu waramo ƴetta jawdi ɗi yaha ma ɗum waramo ɗum ittamo hoore ɓewgore makko nden ma o ara ƴetta jawdi ndi o hooronon min fof an yaada e ɗiɗɗon bononta ka hoore leydi ɗum ɗo ina tawa e ɗum ɗon أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم فاستغفروه جميعا إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله ولي الصالحين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما عباد الله اتقوا الله تعالى واتركوا العنف في الدعايات الانتخابية وتجنبوا الفحش والغلظة فيما بينكم لقوله سبحانه وتعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لحانا ولا بذيء اللسان وبالحب تكتسبون الأصدقاء الجدد إلى أجزابكم وبالعنف تبعدون الناس عنها قال صلى الله عليه وسلم إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على سواه يا قادة الأحزاب قربوا بين قبائل غينيا بالبرامج
البناء التي تخدم الوطن وتطورها، ولا تفرقوا بينها بالقبلية والدعوات الجاهلية فإنها ممكنة، ولا يمكن لكم أن تبنوا غنيا بأعوانكم وإنما بأبناء غنيا جميعا. وأبعدوا البلاد الفتنة القبلية والإقليمية، واصدقوا في أقوالكم يصدق أتباعكم، فإن الصدق نور وبر، والكذب خيانة وفجور يهدي إلى النار. فإن المؤمن يطبع على الخلال كلها عدا الكذب والخيانة. واعدلوا بين رعاياكم، فالعدل هو قوام الحكم، ولو وضعت الموازين وسبب لنجاح المشاريع، وبتركه يفشل كل إصلاح وتنمية. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، وإن تروا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. يجي الله سبحانه وتعالى أترجى يسجل الله أمتولو وكانكو ونجيدو موتيبين الله وفرسيدي كانكو كو نجاتي جيجو موتيبين أما تموتيابين إنا نجاتي جمع بدي إذن أتدن فيه ينغلو يمبي موتيبين وننم أتدن غول لجي موتيبين si en golleji moƴƴi ɗin Allah ino foti en kala golluɗo ko moƴƴi kon o tawnaymo e yimɓe moƴƴuɓe ɓen. Allah ko ɗum ɗo ɗaɓɓiri en koyo en wonu moƴƴuɓe o wona jaatigiijo meɗen. si en iwi ka moƴƴuɓe haɗa hina o jaatigi meɗen hannde kadi. si Allah ɗum woni hina o jaatigi jama, on jama ɗon yiyata moƴƴere. kala faalaɗo moƴƴere yo ɗaɓɓu jaatigiyagal e juuɗe Allah subhanahu wa ta'ala. jaatigiyagal Allah ngal noon no heɓorta hina hay fus si wona moƴƴugol. gollugol ko moƴƴi kon nunɗa, si halfinama nunɗa ko Allah yamiri kon neɗɗo on o waɗa o rentoye ko Allah subhanahu wa ta'ala harmini kon. sa waɗi ɗum ɗo a woni jaatigiijo Allah subhanahu wa ta'ala. foti ko a pullo, foti ko a ɓaleejo, ma ko a arabujo, ma ko a portojo, foti ko a européen, ma ko américain, ma ko asiatique, ma ko africain, kala ka iwruɗa e aduna o yo taw tun ko a moƴƴuɗo Allah subhanahu wa ta'ala ko ɗum ɗo humpa e juuɗe meɗen hara am o woni jaatigiijo makko. idan ko ɗo moƴƴelle ɗaɓɓitirte mbiɗoteɗo reweteɗo o ala e goonga nafa rewɓe lorramo rewaade si wona Allah tun kabbitiɗɗo alanamo e wondema kohojo meɗen Muhammad ko jiyaɗo Allah ko ndaɗo makko. yo Allah on juule makko hisnamo kanko e sahaba e makko e ɓewgo e makko e kala yitire ɓaawa maɓɓe haade daragal ngal dari. kono jiyaɓel siɗen heeɗintina faahi huɗen Allah subhanahu wa ta'ala, huɗen Allah e kene, huɗen Allah e gundo, huɗen Allah ka konnguli, huɗen Allah ka kuuɗe, huɗen Allah e alhaaliji men ɗin fof ka wettiɗen e ka wondaɗen. no wonirɗe wo wone yimɓe wuloɓe Allah mo kala meɗe ɗaɓɓiti laawol ko honno wonirta wulowo Allah subhanahu wa ta'ala. mo kala e miijito ɗum noon ka mecce maɗa won wulowo Allah subhanahu wa ta'ala. ko ɗo wonɗa ɗaɓɓugol nguure ma o ka ɗo nguure maɗa won wulowo Allah subhanahu wa ta'ala. ka huwodire maɗa fof won neɗɗo wulowo Allah subhanahu wa ta'ala. si tawi noon neɗɗo wonay wulowo Allah ko humpete ko honɗum Allah faala, ko honɗum Allah honɗum tikkinta Allah haray mo humpaɗum. so ari himo mari affaire hum ka intérêt mum yaltata haray mo humpa ene ko humɗum waɗɗaɗota ɗum tikkinayi Allah. so andi o fottina ɗum noon tode o eto fiyo o woni weltinowo Allah ɗum. ko ɗo woni wulugol Allah. ko waɗi wulugol Allah ngol ko ya hulu Allah ɗaɓɓa jaatigiyagal makko. hulu Allah etoɗa ɓattoɗamo fay a wawata lawagol mo fof. so faalama nangugol ma ala ka yaha o ronke nangugol, ala mo fattoyoɗa o ronke nangugol, ala mo Allah hulata. ɓayno Allah ala mo o hulata komo o hertata woodi. idan eto Allah subhanahu wa ta'ala yiɗama o tawne e ɓemɓe o hertata. so o tawnima e ɓemɓe o hertata an on a woni neɗɗo moƴƴiɗo, haray a woni neɗɗo hulowo Allah subhanahu wa ta'ala. haray en seerata eɗen wattodira ɗum ɗo ka jaanuɗo hulen Allah ka yaaki hulen Allah. si en laamike hulen Allah ka laamaɗen ɗon hulen Allah subhanahu wa ta'ala. si en monike, si en weltike,
wulen Allah subhanahu wa ta'ala hande ko kulol Allah ngol ɗum wawata lumbingol en e piiji ɗin fof piiji ɗi ɓurɗen ngulugol ɗin ko kulol Allah ngol gandata en e ɗin noon piiji ɗi faalete ɗen ɗin ko kulol Allah ngol ɓannanta en ɗin noon gule Allah subhanahu wa ta'ala selon ngaygu e konnaagu e ñangodirugol gule Allah subhanahu wa ta'ala selon ɗiɗo ka affaire campagne e kala alhaaliji ɗi kala ko watte ko no haanani ɓe waɗoɓe campagne ɓe wona yimɓe huloɓe Allah kamɓe tigi taw ɓe ɗodda jama maɓɓe e hulugol Allah on sanga noon Allah moƴƴinana ɓe programme ji maɓɓe ɗi si tawi ɓe wonaali yimɓe huloɓe Allah haray no hulɓini eske ko ɓe eɓɓi kon waaway laatagol hay ɓe faalaama moƴƴingol hay mo kala tago muɗum si laamike wonay ko tawi mo laami o ko ɗon ɓuri moƴƴugol kono hay si o faalaama waɗugol ɗum ɗon so yooɓaadi kulol Allah yo anndu o waawata heɓugol ɗum noon moƴƴingol ngol koye juuɗe Allah subhanahu wa ta'ala yurta Allah o siforinira ɗon o wi anniraaɗo ko sabu yurmeede ndewinanɗaa ɓee si tawno a wonno neɗɗo ñannguɗo ɓe jam ɓe sahaba e moowi ɓe takko ma fof ɓe lancetono ɓe pottotono takko ma fof hay gooto e maɓɓe wawatano suutugol kono nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam no jeeya e sifaaji maɓɓe siɓe ɓuri siforgol tawgol maɓɓe ko ɓe yurmeteeɓe ko ɓe newiiɓe ɓe wonde sahaba e maɓɓe ɓe woni président de la république haa ɓe woni président de la communauté ɗum ɗo fof ɓe heɓaali mo tawata hiɓe holli jaggu hay goɗɗo bonnaali ɓe ari ɓe ñaaɗani on ɓe boɗɓe honote ɓe holli mo jikku moƴƴo ɓayni ñande kamɓe laami ko ɓe yewti o ko ɗum ɗon jaɓete mo ɓe wi yo ware o ɓe hanno sahaba en waɗi pré wargol mo nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe woni ko ɓe yurmeteeɓe bal hay keeferaɓe ɓen tawi nelaaɗo hino yurmeede tawi no woodi e heeferaɓe bonna e ɓe nelaaɗo suuɗa sahaba en ɗum ɗon fiwata sahaba en yahu yottoyo e on noon nelaaɗo ko yurmeteeɗo wonno Allah subhanahu wa ta'ala sifori ɓe ɗum noon haa Allah yamiri ɓe kadi ɓaawde ɓe tawi ko ɓe yurmeteeɓe tawi haa jooni ɓe no hatojinde ɓe yamirte ɓe woni yaafotooɓe ɓiɓe toro Allah yo Allah yaafano sahabae maɓɓe tawi mo kala faljey ɓe woni ɓe insinano sahabae maɓɓe si haaju yani ko kamɓe woni président o kono ɓe nodduɓe jooma haqqillaaji en ɓe waɗa concertation ɓe yewta ɓe fottana goɗɗum e fiijiyande ɗi nelaaɗo wonaano ko ɓe dictateur ko ɓe wonno ko honno wiyete faamondirɗo e jama mum on fewjotayɗo e jama muɗum on ko yani wo ɓe nodda e sahaba en ɓe fewjota e maɓɓe ɓe deesida si woni noon ɓe deesidi Allah wi fa ida azamta fatawakkal ala Allah si woni ha a deesidi hunde haray hooror Allah subhanahu wa ta'ala fokkitana hunde ta hooror gooto fii sahaba en fof jawtima on deesidi ta wiru hande kadi ko ɓen ɗon hooroɗa hooro Allah subhanahu wa ta'ala ɗum ɗo no holli en neɗɗo ko o hooli jama makko o wo ma ko o hooli doole makko ɗe wo ma hoolaade o jogii wo yo hooro Allah subhanahu wa ta'ala kala ko marɗa kon hino waawi fuutagol ma hino waawi faljugol e hoore maaɗa ma antiji faljira ɗum ɗon kono Allah subhanahu wa ta'ala kanko o faljata mo anni wallugol o mo woofata o wallay mo ballal ngal yona ndeer sallallahu alaihi wasallam wonaano ko yimɓe ko ɓe huɗay ɓe wonaano ko ɓe jogii ɓe konngol bonngol hannde si on woni yimɓe yiɗɓe jama on sanga on heɓay jama on heɓay jaatigiiɓe si on woni yiɓɓe ñannguɓe hoore jama o woɗɗintina yimɓe ɓen e mooɗon niraaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe maaki Allah ko o newiiɗo himo yiɗi newaare himo okkira newaare konko o okkirta ñanngugol maa ko okkorta ko ina ɗum ɗon ko kala ko newaare nden waɗa e muɗum Allah subhanahu wa ta'ala waɗɗey waɗa barke muɗum ɓuri ko watta kon e fiiji heɗitiɗin fof ko ɗum waɗi haray iɗen fuutina konngol hooreɓe parti faalaɓe laamagol e laamiɓe e halfinaɓe lammingol yeɗo ɓuru Allah subhanahu wa ta'ala yeɗo wonu honno wiyete hiramɓe jama maɓɓe on yeɗo woni yurmeteɓe leydi maɓɓe ni yeɗo woni haajaɓe e haajuuji jama maɓɓe on yeɗo woni haajaɓe moƴƴere leydi ni yeɗo wonu aanamɓe aaniraɓe boneeji wonɗi e leydi ni wota ɓe wonɓe haajaɓe si woni Allah subhanahu wa ta'ala townima leydi ndi no woodi ɓuri 10 millions yimɓe o waɗima an
laamiiɗo ma wonɗo e poste kaarijo mo tawata leydi o 10 million ɗo fof no mari ko haton jine e on poste mo halfinaɗa ɗon hulu Allah subhanahu wa ta'ala anndu a heɓii dongal taccungal ko ɗum ɗo sendi en eɓe yimɓe moƴƴuɓe feƴƴinooɓe Umar bun Abdul Aziz radiyallahu an nde o lamminano o wonno himo maafi o wonti himo wulla honɗum o woni himo maafi ko tawi kon hannde affaire ji jama jumɓe ɓen fof wonti e juuɗe makko woni himo halfina ɗum ɗon ɓeeɗo jumɓe no ɓe fotta fodde si goɗɗo wulli to himo huli wota o landite o tawara ko faljere makko wulnini on ɗon tawi hakke ko ɗum maafinimo gon o yehi haa o wii si bonooru ñaami nagge ma dammol ka feero taw laami ɗon haray himo huli wota Allah landitoyomo konko waɗi ɗon o tawara ko angal ɗal makko waɗi haa ɗum bonooru ɗon ñaami onno wiyete dammol kon ko honɗum wiɗen e neɗɗo laamiɗo hannde tawa jawle bonnete tawa o haajaka yimɓe warete tawa kanko o haajaka oɗo e oɗa ko honɗum ɓe faala mo kala moɓɓe no faala moƴƴen oɗo sa wimo ko est ce que mo faala aljanna ga ko yidde o faala wiyete ko aljanna o faala oɗa kadi ko aljanna faala kono est ce que ɓe dari ke darnde wotere ɓe halfinama hunde wotere iɗa faala aljanna oɗa no faala aljanna oɗa halfinama laamu leydi makko ni an kadi a halfinama laamu leydi ma ni ko honɗum wiwɗa tawi iɗa faala aljanna tinto e oɗa an kadi walla noon ma ɓuri noon ko ɗum waɗi haray lamminteɓe ɓen ma halfinaɓe lammingol ɓen ide wiya ɓe ɗo hulo Allah subhanahu wa ta'ala ɓe aarana jama maɓɓe on wonɓe hooreɓe partiji faalaɓe laamagol ɓen kamɓe kadi ɗo hulu Allah subhanahu wa ta'ala ɓe ne'a jama maɓɓe on e hoore jiggol Allah subhanahu wa ta'ala e yurmede wota ɓe woodi wota ɓe ne'i jama maɓɓe on ethnocentrisme maa ko wiyete ko régionalisme wota ɓe finti ɗum jama on ko ɗum woni hannde faalaɓe laamagol ɓe fof mo kalnaɓe baso e leñol mumgol waddindiraɓe heɗitiɓe kono kañum hino faala hen dagol heɗitiɓe ko kalno wiide ko enen kono si woni o laamoyke ko walluɓe ɓe o laami ɓen ko ɓen noon ɗum o haaja e muɗum amma jeeyaɓe ka leñol makko ɓen ɓe wallanamo o laami kanko o haajaka ɓen noon ko ɗum waɗi si tawi jama o woni e wattinde ko wiya leƴƴi hande nde ɓeeɗa ko jogii ko programme maɓɓe o si tawi enen en mbara programme haɗa koye accidal programme men on yahen e hoore programme ɓeeɗa e hoore liwre nde annda ko fewndi ko ɗum waɗi neɗɗo yo wonu ginganoowo goonga yo wonu ginganoowo ko moƴƴi wota o gingan ko boni kon si tawi noon siɗɗo ma on woni e ko moƴƴi kon a wi'aaka ya accumo honno wiyete fii wota wona jokki siɗɗo ma o jokkumo fii mo jokki ko moƴƴi kon ñande o acci ko moƴƴi ko wo iwtira iltuɗa ɓaawo makko ma ñande o falji wo faljitamo kono si a jokkirimo ɓay ko o siɗɗo ma o moƴƴini wo o bonni wo a iwtira ɓaawo makko on tanga on ko o wona yimɓe bonnoɓe ko ɗum woni ko hananin Allah subhanahu wa ta'ala o wi kono yo gomɗinɓe wone daraniɓe nunɗal daroɓe nunɗal seedantoɓe Allah subhanahu wa ta'ala hayti woni e hoore moɗon ma e baabira e moɗon ɓen seede ko Allah subhanahu wa ta'ala landi kon honno wiyete wone yimɓe nunɗuɓe wota on jamfano hoore mon wota on jamfano mawɓe moɗon ɓen wota on jamfano miskino on fii ko o miskino wota on jamfano patron on Allah ne laama ya jamfano gooto wonu neɗɗo nunɗuɗo siko miskino o jogii ella hollumo mo jogii ella siko patron on jogii ella hollumo mo jogii ella si tawi ko miskino jogii goonga jonnutumo goonga makko kan siko patron on jogii goonga jonnutumo goonga makko kan walla no woniri kan siko laamiɗon ma siko laamaɗon marɗo goonga wo jonnutumo goonga kan ko Allah subhanahu wa ta'ala jeyi goonga mo wi no handi e goonga kan jonnutumo kan ɗon wota jonnu goɗɗo goo sina ɗum Allah subhanahu wa ta'ala tikkante ko ɗum Allah wi ɓe wona ɓe seedaneede foti ko galo maa ko baaɗo hande ko Allah ɓuri handude e ɗi on ɗon maa ko Allah ɓuri handude e makko wota on jokku beleeɗe mon ɗen ronkon nunɗugol on tanga Allah subhanahu wa ta'ala o tikkanam Allah o laatike ko golloton kon ko humpitiiɗo ko ɗum kanko Allah wi ya ayuha alladina amanu kunu qawwamina lillah shuhada'a bil qist wala yajrimannakum shana'anu qawmin ala an la ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha inna allaha khabirun bima ta'malun Allah wi ko ɗo yo gomɗinɓe
wone yimɓe daraniɓe gonga, wone yimɓe ñiɓamɓe Allah subhanahu wa ta'ala seedotoɓe ko ñiɗo numɗal ngal, wota ngaygu jama faw on ronkude numɗugol fihi ɗa añi gooɗa ma fihi mo añuma ma fihi ɗon haɗi ɗon añidiri, wota ɗum fawe an ngal numɗugol, andu numɗugol ngol ko anje ko intérêt ma an wona intérêt makko. Allah subhanahu wa ta'ala yoɓoyde ɗum ɗon. Allah o laatike ko golleten kon fof ko anduɗo onon ɗen ko ɗum ɗon ɓurta ɓannugol en e kulol Allah subhanahu wa ta'ala. haray akhiran hiɗen wasodira yo en hulu Allah subhanahu wa ta'ala rentoen e bonnugol e fi jawle meɗen ɗen. wota neɗɗo wono gonnowo si tawi a toñama yaltu holla a toñama, kono yaltugol holla toñama on holla ya a bonnu ma ya a wal. won neɗɗo hollowo a toñama, kamɓe lamminaɓen alfinaɓe sécurité on wota ɓe waru neɗɗo landitiɗo haqqe muɗum, wota ɓe tooni, wota ɓe jaɓu tooñe waɗa e leydi ndi. landitiɗo haqqe mum o bonnade fus wota on fiye, wota on ware, wota on aybine, yo accite o lando duwaɓe landede ɓen noon kadi yo darano ɗum ɗon. hande ka woni ka leydi meɗen ɗo en wi en halfini jama seeɗaɓe yoɓe suɓano en laamu toɓɓen, haɗa yoɓe andu fiyaake leydi ndin foodi moƴƴe e ma ndi bonayi wonti e juuɗe maɓɓe. si ɓe bonni inanne moɗo naɗi yeeso, si jama on wartidiri ko kamɓe wari wara ɓen, si jawle ɗen bonnama ko kamɓe bonni jawle bonna ɗen. hara hiɗen wasiyoɓe yoɓe wulu Allah subhanahu wa ta'ala, wota ɓe ndaaru intérêt mum adna ɗo tun, yoɓe andu ko ɓe mayoɓe darowe yeeso Allah subhanahu wa ta'ala. aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-aliyya al-azim li wa lakum fastaghfiruhu jami'an innahu huwa al-ghafur rahim. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم أصلح حال بلادنا، اللهم أصلح أحوال بلادنا وأحوال بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا الأمن والاستقرار في بلادنا، اللهم ارزقنا الأمن والاستقرار في بلادنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا رب العرش الكريم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal.